Jangan dicari ke publik. Tadi itu guys. Ya, apa tuh? Oh, behind the scene nih. Behind the scene ya. Ya, behind the scene nih SWL Chopper. Ya. Jadi sedang lagu keempat. syuting klip keempat ya. Ya. Bersama vokalis dan arrangernya. Siap, siap. Sebentar lagi videografernya masuk guys. Siap guys. Guys. Asik. Ayo dipencet. The Bluetooth device is ready to pair. Nilai video. Lama, abang situ bang sebelah bang Gema. Jalan. Oh, jalan ada rem. Maju sama mereka. Yang nak bebas ya guys. Ulang lihat. Bebas langsung Ami. Ranger pun masuk dan mau pakai sarung dulu.